Ja zovem Marfa. A ja se zovem Jaroslava. Danas a mi ćemo spakovati stvari da idemo sutra na more. Evo, vidite sve igračke. Da. I ako vidite, ovdje su papiri da mi crtamo u avionu. Ovo je Marfin, ovo je moj. Idete, mi uskoro bit ćemo na rođendanu i meni uskoro bit će rođendan. I čao, baš čao na moj rođendan. Sad ćemo ovdje spakovati stvari. Sad ću otvoriti svoj ranac I ja staviti tamo papire. A ja hoću badanje. Da. Evo, spakovali smo ovdje. Sada trebamo nešto za bojanje. Da. I mi ćemo olovku uzmeti i staviti ne ovdje, da olovka ne padne. Evo i mi ćemo ovdje staviti. Još bojica ćemo staviti u ovu malu kuticu koju Marfa drži. Evo, sa rancom ćemo posle, ovdje ćemo staviti. Sad ćemo u koferu staviti igračke koje želimo. Evo je, vidite, ovdje mogu da stavim, ali kad sam ja išla davno u Moskvu, a ovdje je bilo puno igračka i podsepala se. Ali ništa strašno i knjigi ćemo malo. Evo, ovu lutku meni Deda Mraz poklonio. Stavit ćemo ovdje. Evo, ovo je Marfina, ovdje ćemo staviti pored. Evo, stavit ću i mog kaktusa, ovo je kaktus od nje. Evo, mi ćemo staviti zeku, ova zeka, ja spavam sa njim, jako volim da spavam. Ovdje ću staviti pored nje. Zaboravila sam ovih tu. Gledajte. Evo je kapića. Evo ja. Idem. Letim ovdje. I još jedna. A idem da moj. Evo. I ovaj zeka je neću oponeti tako, pošto je njena seka, ali ona je još mala i hranit će kuća nju. I mi ćemo ovdje ostaviti. Meni žao, ali put da ostane, pošto je mala još. Ova je flašica za ovih tu malih svinja. Sad ćemo staviti knjige. Ovu knjigu ćemo isto staviti. I ovdje ćemo malo knjige. Evo, stavit ću malo i... Ko još imamo? Vau! A i ovu. Ovo je najlepše. A znaš šta? Ovo na veliki koferu biće. Da, ali na kumu, na ovo. Sad ćemo malo tu vidjeti šta još imamo. Šta je to? Hajde ovo. A ja ću ovo na koferu. Ovo. Krunjica. Mislim da ćemo uzeti. Meni biće ova krunjica. Važi.
Evo, ovo ćemo staviti ovdje, ali gdje ćemo još da stavimo? Hajde, ako nema mjesta, sad čekaj, ovdje ili ovdje? Hajde ovdje. Ovako ćemo. I samo jedno mjesto ima. Evo sad ćemo potražiti. Wow! To su ogrlice, jako lijepe. Tako. Samo ćemo ovo staviti i zatvarati ovo. Ovo ću. I sad njih da zatremo, a pošto oni mogu da padnu. I mogu da padnu. Evo ovako. Vidite kako je. Ništa. Ja se kopćam. Vidite. Ona i on će držati. Vidi kako. Kaktus na nju. A flašicu. Ko želi da pije, može da pije. Evo sada zatvaramo ovako. Zaboravila sam na lukvicu. Ništa strašno. Ovdje ćemo staviti i vratit ćemo sve na mjesto. Sada gledajte. Sad ćemo mi zatvoriti moj kofer. Vidi moj kofer. Vidite Ali vidite ove tu kružići. Oni se spajaju da ne bi stvari da padnu i mi bi mogli da mi te stvari izgubimo i mi to ne vidimo. I uzmu drugi ljudi i će biti njihovo. Evo naš kofer. Sad ću malo... ništa, posle ćemo. Sada ćemo ovo. Sad ćemo ovdje spakovati. Evo, prvo moramo da uzmemo. Sumastari si. Malo. Ajde da zatvorimo. Znaš šta, Selko? To jest Marfa. Marfa, ajde ovdje da stavimo ovu kuticu. Ovdje je bilo Sonji. Tako? A ovdje velike. Da, ovdje je velike. Bravo, Marfa. Evo sad ćemo... Ovdje su masteri. Evo. I moj medu. Da uzmemo. Marfa sa medom, a ja sa Zekom spavam. A ja sa medom. A ja sa Zekom. Evo, još dva ostala. I mi ćemo velike. Oh, no. A ja ću veliku knjigu, ja velika. Gledajte. Ja sam uspela, znaš kako? Sad ćemo zatvoriti ovako. A mi ćemo zatvoriti pošto može da se prosuje. Ništa, posvećemo. Ovako ćemo ostaviti i probat ćemo ovako. Evo. Sad ćemo bojice velike. Evo. Evo. Sad ćemo ići po bojicama. Evo bojice. Pa, to su masteri. Važi, ali može. Sad ću žuti imamo, crni imamo
Knjigu veliku. Bravo, nemamo. Da ćemo ovdje staviti. Hajde sad. Glavni plavi imamo. Ajde sad ćemo. Ovaj nemamo. Ništa, sada sad ćemo malo lepka, a pošto Ovu veliku knjigu daću. Veliku. treba će lepak ili ne? Mislim da ne treba će. I sada fali nama, šta fali? Fali. Fali da... Ovu knjigu. Volaš je lepa. Ali Marfa, želim nešto da pokažem tebi. Ima tu mesta. Samo nisi videla. Gledaj. Evo je, vidiš? Ova lupsi. Ovu. A japansku? Ala lupsi. O, da, zaboravim se. Ova je japanska lupsi. A gdje mačka? Evo je ovdje je. Evo, probat ćemo. Tako. A ovu veliku knjigu na koferu. Veliku na koferu. Da. I vidi kako je rekli šta. Ne može. Onda ćemo ovo. Ovo ćemo. Može u mom rancu može. Vidite Katiće tu imam. Katiće. I sada su masteri stavimo. Vidite Katiće tu imam. Ovdje su masteri, a u Marfi ćemo bojice. A vi, šta će još trebati u bojicama? Da, zaboravila sam to. I repak. Ovaj. To je selopaj. Ne selopaj treba. Selotip. Ovdje ćemo staviti. Ćemo malo u Marfinom. Čekajte. Ako je ta igračka japanska lupsi Marfina, onda možemo u Marfinom koferu. To je nije kofer. Izvinite. Moj mali pojni. To Ne. je stvarno moj mali pojni. Ne, to je samo. Ovako. Teško pa me. Ovo teško. I ovo ćemo vratiti ovdje. Obući ovo. Ovo ću isto vratiti ovdje. Marfa, ništa strašno. Hoću. Šta ću reći? Ćao! Ćao! Ako vi želite da vi gledate naš video, samo like ovako stavite i mi smo Grišine. Ćao! I like. Ćao!